Fujurgi larim zinami yonglu larim pimishin runga giba kachite ku zambada chamala sushigala te tatu ngana gasate wa timpu ola khalu te du zotin kha te inke na bewachin Fab Lab Bhutan sishu imashunela te tatu nagi Fab Lab Bhutan te dugi zotin khanalu yusushunela te darigi larim nalu te ngachi dugi zotin khandi gachina na yumi te labimi desu gaina te khu labi kablo te donglin desu kadebar jumina te dikole larim nalu zisu sishunila te dari nigi game dia te ngacharana dug zotin khangi te zinjon thami te lebe chong tinjin rapten te dari ngata chadi shunila te dari nagi dusitena te namsami kari ches shugala te dambura lebe chong chen jugala te da ngacharagi garagila te da dug zotin kha te inkena bawachin Fab Lab Bhutan shuna digachina ani chi sunamela te nam jisu bega ngachi gi gachite mo zawachina chongla sab gochumila timase shuyo loptu chulu kongi nekap ngomachilu junigi sagochite do seshuni la te ngachi du zotin khang Fab Lab Bhutan de nam jisu bi zawachila nahi inda dimbi inse khechulu ngachi gi gojitenje senai seshuni la te da tatuane beta de begochigi na labime jaxchedu ta labime de sukaina la te da kondusu da nifudusu gadebara thumnila anichi the labimi gi thega hebdalu ngachigi nalu the highest qualifications issue imbela the ngachigi nalu electronic and communication background mi engineering issue ni la kong domdigi ngachi yongdomgi na labimi ngachi chushi issue ni la the ngachi chushi de department so gengo so ba de issue ni la the chushu di bewachin la nei ji lorum chuni pachami aluchi issue ni la the ngachigi the logitse bewachin la loki chigule sumchuso ngagi nangke seshuni langachi labimi yes te nifu bewachin tatude ngachi na the sole proprietorship bele jindachi gi be gorin thabde be seshuni la the jinda madam karmala ki mogi khatule chekachi da dele ya minister of labor ki khatule ya chekachi yale nandu seshuni la tachi sunde kara dadin triki te yuntimi disu kyara na yuse te da gadimchi be da anzumgi yuntimi te ngalo namsimi towachi yube bewachin te ngana 타봉 초가나 연든 님이 짬찌기 될래 맨스슈니라 다 라베미디 같이나 연든 님이 저다 나나 나지니기 될래디 연든 고스미라 랑기 쪼라 랑기 쪼와다 단데 스슈니라 가림치베 쪼와다 단데 다치베 와치 가베로 나 전다 체스슈니라 같이 소튼 칸디나로 다 가림치베 다 나타 핑가 다 페좀치베 쇼와친 때 당가도 로빔 추니 타케 때 간남 스미 소튼 베네나로 쪼와 추릭 디스나로 남스미 쪼와 남스케 땡가로 네캅체도 삽 तेंजुम की ने कभी ते बता बेसा गाते मी तेंगा ना जुजो टिखाना ना ओंडो चिपे वाचंदा ते नाबुगी मपाते दा गलो तब मते गने मी बेते दा ना ला बेछु छोबे दुमुला ते दिलु गागी थ्युरे टको कदबिला दा थी की थगब द थी अचरे से टेगो सुशनीला तंगाची की मेंबरशिप से ला तंगाची ना जिजो की थी मेंबरशिप से ये वाला दानी मेंबरशिप की द बेस्ड ऑन मेंबरशिप की बे कोरोना जिनी सुशनीला दा लोप टू बे वाच लोप टू लोप होगी थी द टीम पे दले करीमची पे दांगा चिकी एनजीओ मेंबर से शुइंबेला एनजीओ के मेंबर इम्बची एनजीओ मेंबर ले तुम पे थी सो द करीमची पे द वर्किंग कस्टमर से मेमुला द शुंगे लाए बे मेंबेला द गेरदे के लाए बे मिंदो द रंगो बेला एंटरप्रेन्योर से मेला द एंटरप्रेन्योर दिसु कोंदिसुगो ना थी डमिदा सो बे सिशुनीला 다도 나기 순대 때다 다도 배워진 전 주시디 주의스도 되물라 때다 나처럼 다두 소진 칸디다 유튜브에 때다 로치 합치 조기기 로조 대배 순한데 때하는 배배가 다도 순책이 반나로 때다 마뉴얼도 갖래 오몰라 다 가기 접조치 가기 나몰라 나기 고당바 나치기 나기 미 티체드수기 티체 나기 잘라드수 가라 파 solid works 미 다슬 시스템 solid works 미게 software की कंपनी ची दूसरी शुनीला खुंगी बे ngachilo gara dogram nahi se shunila ngachilo chamchi membala ta yongdom gi bewachi da zotin khan disum Fab Lab semi di gyakap jathamanalu yongdom gi chiktung nija de chi दूसरी shunila ta ani chiktung nija dia gara ta khungi ngachi na du zotin khan nalu gachi zoina ngachi gi ta pe bewachi Fab Lab Rwanda for Africa lu khung gachi zoina ngachi gi shi su se shunila ta ngachi link gi thole la connection gi thole gara ngachi chiktung nija di kanik be de seshunila ta dachi nagi japchor ki kole ngachilo na japchor ki kole imbela ta dinale da ngachi ki installation da first time godampa commission be imbela godampa gochubi kapsulti MIT se Massachusetts Institute of Technology se Boston kongi phagi chula chukla university ki be kongi be japchor nahi seshunila timache da ngachi
nahi lochi gi denlo tangachi lab kadebe ani run beni na ani gi denle pha tennis Buddhist association zeme gi company chi gi kongi association chi gi benga chilo mangil gi japchuna association ni la lasla ta ngachi gi da dug sorting kha Bhutan Fab Lab Bhutan gi te da achara dug ya khamnol bewachin kadibra phentusu la ta sago bewachin kadi phentusu ka ani chi suna bana mi garolo phentusu shuni la na shungyo demi shungyo chulo te mide pha demi mide gi mise chulo garolo phentusu shuni la gachibe zawachi ngachi nalu zotin khan dinalo tiche jamida lasha chi reise shuni la tiche diligi tendibe konragi mise chothang day to daily life se memula to konragi daily life de lo chothang gi denle namsum phentusu shuni la lasla ta ane beta di bogate da choragi da na labi mi desu gyara rano so gi ditulu di namsumi la bewi gi anjum chitu te nagi sachi te nasla kachkung gachira bedoga la gasum bedoga anchi ngaji gi da 5.2.0 se la project chi bedola the any project di gachimo zawachi ngachi replicating machine se ngachi datna yemi gi tiche gi nalebe tro chorthbe tiche damida chorthb chi sodo shuni la ta ngachi gi nalu 4 core machines emula ta tiche ngomashi es shuni la 3D printer laser cutter CNC machine and the PCB milling machine se la ani jigi be ngachi gi toro tiche shi sodo shuni la ta ani binde gi ngachi na labe mi su gara da to kongi dise ga tholo matamba gara anu tun shike do se shidola the dambara ani di ngachi gi da inkinale bewachi little bit se shuimbela the little bit se media da ngachi gi the pebewachi the page khana zumbela the aludu so page khangi zumbela aludu so khonragi rikpagi thole gari zogo de bero namdu zogo de bero gachi ra zotsubigi chala ngachi na yi se shunila the dinale de ani little bits ki de da ngachi gi bewachi la short circuits inkinale be short circuits se shurumela ani thomni gi nyanga mi se shunila the alolo shinga bedibero khonglu thamnigi gokop chi se shunila the pebo chin the little bits ki chala gi gachira zode zo wachila the khong hamil lop tu sugi be pebo chin da ngachi gi da chani ragru disugi nale tendi chala jis tendi da ngomachulo jotubi chala chile jotun me mbala the andi sem be se shunila ani di chengi dentingi dani da dangsha ngachi gingi ngese kapso kon loptu du so se shuni la na kongi andis kongi be sabbe so so imbela koiming de nanda kumar gurung se shuni la de kodima CST la College of Science and Technology na le electronic communication engineer na nai tha ke se shuni la ta datu gi ne tang na be wachi la ko Autodesk Fusion 360 software zemin na le tanga chi gi da chi nalu shu du sumbela machine replicating machine gi one of the parts ani yenla chi ko tatu design be ga tu se shuni la continue with you the anigine tangi hebdati tani di the pytops shumbela the pytops the mapa ani di ewa ngachi gi so lorik the ewa mi sishunila individual siro the pytop gi thaga hebdati gachi to chetu du sisu wachila ngachi gi la computer program dina gachi bemidi ngomachilo tinsu sishunila ngomachilo tendegi experience betuni mela the pytop gi the anime sishunila tagarim chimbe da khongi the ani pytop the khongi jawbe habdauchi bewachila khongi gar ngomalu jusu be chalalu khongi the chornang chi dimase hand labge ani tasuni me wala kachibe na ngomachilo junigila the pebe wachin the ani pytop dinalu ngachi gi bewachila the speakers mela speaker features be buzzer features they must say inventors kit sela aninale like LED light the andisu gachi la biru kanik be de khongi ngoma be tatsubi gi chi ani sishini la pytop sem mapa ni gachi gi dele bambo mola na the mapa ani di da mapa chono na zozo na la ni the ani pytop gi ngoma di tatu ngachi Fab Lab Bhutan na di zozo me sishini la but ngoma khongi godang pa prototype sem la sample pe chi di pa Fab Lab chi na zozo sishini la ani bindi gi shure ngachi gi nalu zosu sishini la ni te dimase da ngachi gi ngoma dira na bagomi mil di chi la ngachi school education disnal curriculum kadimchi be la shungda chiga lo lishim lab te la youtube tauchi be wachila ngachi school education curriculum develop beni be la ni gi tigi den la babi session ni la shinka yes
Quiming the Anil Rice Ishidola, the Kodima Diploma in Electronic Communication Engineer, Jiminamgil College na resources Shunila. The Kogi the Gachizo de Sewachilla, and the smart greenhouse Ishidola. The smart setup gumidi car ngati teaching thole the LED dimase like phone ki nale connect betu pe pala ani ki tenila the people watching la dangachi ani greenhouse smart dinalo kadim chi be chugo achila automatic pe khoragi la chu kamen be chu jintu bela heat go achi heat pe kadim chi me the cold ge ni wind go achi wind bela car khogi nana develop be shade sushunila ani the ngomadi chi ani gachi pen thoni me se wachila sanam jingla be medisula mapa ani tatugine tana be wachila ta nahi shi lo indani pasumpana chumidi tatugine ka hebda de hema longa dugi hema indani pasumpana chumige sanam gi rig disu datu inda sumpa shipana kemito e pala tani she chuni gi teni la gara zosa no mula tanga chara yukhalu ba ta ngomabe da anzo mecha bo na betu bala datu de ngachi gi ani di prototype se me mula prototype be pe zombe chi zori me ba datu ani zoi gang yesu shuni la tani zo sa shimle dele tonsep gi khalo jo de la bena la betu go matuk ba ti ta pa fil na ngomaile he shimle ge shumese shuni la unla the ani di hebda di ani di inkenale be wachi PCB milling machine se shuimbela the ani ginale PCB milling machine gi di gachi print betu mo so wachin tangachi gi lori ki ai ngomai bela ngai to am ngoma bela the motherboard the circuit board this la me andi su gara ngachi ki na sotin besu se shunila dinale da dachi ngachi gi chi la the na lu shuro zumbe replicating machine gi zemi di chi ani la khogi anil gi di ani gi replicate be de ani zodola and this is Shudola. Tani di Jasa Jaleberchi, just Gupu di Dupsi Shunila. I need the Koragi Bezosila, and the Koragi, I need the Chigahab. The Anagi Peta, the Kogi, the Anigi, the Natural Dugakamno watching, Gadabra Pentosolata, Shumata, Lucha, Kitchigin, that you should assume 4 mission core mission, the mission ship de Tangachiginalu, Zotin Bejimle, Songa Kitchinalu, Timasela. Central schools me disu khunu temple benigi rawaye seshunila timas ta pebe wachina parolu pha bumtang disunala pho chalachi ki parts godi berula du zotin kan thimbulo omingoni me bala khung pha bumtang ki fablib nalu be zotin besuni mela so ta ngachi ki mingil dirachi ani ngachi nale zojimle meshing zojimle songo khechin na chu songo khechi ki ngachi ki network zoni bela te anagi thega hebda de be wachila 3D printer seshidola te ani 3D printer de ta ani the ngoma gi watching ngachi ink use me mola the 3D printer gi thega habda de ngachi gi da ani cartridge ink gi saman de filament se lamela chi the ani filament de ngachi chani rock rock disna so to pala the ani chani rock rock disna le be 3D print be de chala andi so ngoma lu jusu so shunila tisu gara ngachi na 3D print be be la then jusu da to da ani be ta de boga te chungina da 레시저로 도모라 알루기 시스템 좀 배팅 아차라 되서기 침날에 파테 다 아니베 자tumne 마발라 때 다니 베보가다 바절레 파다 손칸레 파 가데베 촌이기 디츠 가데베라 유라 나무기 촌이기 다 안줌데 미길디 맨 세슈닐라 당아치기 미길 모마디라 같이 모서 와이치 셴라 제서 베닐라 액션 파수 마치기 knowledge exchange 베니기 되니라 데마셀라 다 가림치베 다 총라 삽 고좀미드스 공기네 갑치베 안좀 조데 촌이 베와치라 마치 fablab 기 콩로 that you replicate machines are sumela and machine the replicate the khongli cheng session la khongli ji the khonggi be chongla gi la de khongra gi gochu da che session la to ngachi gi da choni gi anjum de ngachi gi mixer mi la rewaya mi la ko ne ka pi ko anjum la be gonno choni gi da khora da choka chi gochi go no be wachin te nao na gi chichi de so la len thap chun las la te na to achin ga na be wachi khoni de jimi choren da sonam de ka session la khoni electronic and communication gi background ni la ma jimi nam ge la da dachi gi machine gi na le chi di khoni gi be zo dos la ani di 3D printer gi di khoni gi be replicate be do la ani 3D printer di da ngachina fablab button na zoom gi 3D printer im la da na pass da teacher ani chache yenla de su ben chigal lalu garang ngachina du gamna me thoye pala kamchi thomi de ngachina sotin khana zo da ma thomi de chigale nyu be da ngachi assemble be khongi na so do session la mapan zum patin be da 3D islam mula 3D gi di be wachin te da ngachara pa du so te da ngoma zumera anzum be so ta ma bala te ani patin be ni te da ngachara du ge khna lu zum be wachin na ngachara du zotin kha fab lab butan gi khatule te godamba me mushla las
또 심이 거치로 일어나 내가 당가지기 템루베니 템투니 디수 가라 다 해마버팅 같이 템루 투디비로 랩기비베 투고에 발라 다 아니 태가 버팅 같이 랩기비 투면 고세슈니라 당가지기 기비기 페디 컴퓨터나 주심네 다 컴퓨터 거라기 베 아니 엠브로이드리 머신로 베 커먼 진도 수준이라 다 가라 코로 머신게 베올라 ngachi la gachi be mozo ngachi la gin la de gachi mozo wachila keep soni chamchi la the keep so shimle shimika ra khoro animation gi be khora gi be bedo chudola ta pe be wachila ngachi gi andisimbela ta embroidering gi machine gi chambe be la andisimbe sujuni ma ponga chara gi sem tutu somber dumula te ma pani na ngachara duzotin khamara zozo gi chalaina di ngachi nazo men la the godampa ombe se pa solid work gi bera ta ngai dachi chi la ni 1200 chiktung ni ja yongdom gi lab zotin khang karanal chiche chase this gara cho tebe se juni la tani chi one of the khong gi pa package ki na le ing be se juni la ngachi nazo men la ani te to ma ponga chara na ta shuma ta na le fa lojtam kechi de chi ba ba chin te ngachara gi na sosula ngachi gi sosula te 거기 뭐 댄슨 도지 인스티튜션이라 거기 데 거야 마 지미남길 인지니어링 콜리지 나래 일렉트로닉 커뮤니케이션 나 소소 인스티튜션이라 다 거기 거기 동가 유미디 가지 모서 와친라 레저 커터 인스티튜션이라 아니 레저 커터디 다 nga치기 베다 송건날에 주어진 송가 텀디 민도발라 다 인데비롤라 다 나래게 셰스 돈도지 나로 주도지 버질라 tani de ngachi mezum chi do pala megi pe da kara khorge megi pe to dola tangachi na inkinale be engraving tang raster se ni do pala to ni ge de thogale jini ge chila ta ani laser cutter digi di da pe be wachila chala de su andi su so zela timasi ngachi singna chamchi be manla tangachi ge ta arc inkinale be arc click se mela plastic ge so so mela andi su na to be se shinila timasi ngachi ge ta ngachi ge do thoga bero tup se shinila 당가지기 도기 버지 가라니 취치기서도 뭐 일라 투데나 가라니 취치기 비서도라 안수 게라면 몰라 나스다 티슈마 가치기 다다 알루 랄루치테 다 안좀기다 쿠파 가치라 펜기 쿠파 베르데 람데수기 쿠파 베르데 테 안좀나 조니 세테 컨트로와케 나오 합니 세 합 테날레 합 차우친테 코라테 총잡레 뚜니면 몰라 코라기 안좀 조진 베베 디마체 다 ngachi the fab zoting khang gi be zoting khang ngachi fab butan gi member la ngachi fab foundation se foundation chin chi la ani yongdom gi da chin ngachi chiktung ni jagi lab zoting khang su ga ra fab foundation gi wolu in session la dimache khong gi lotar shindo fab academy se course chi conduct be session la ani fab academy daudu gi rin lo fab academy course tigi na lu de 당가치 나루 인터 디지털 패브리케이션 기 코스 가치가치 베나 가라 안으로 텐진도 소시니라 서 다니 파이브 아카데미 기 서티피케이트 에브더치 베와치라 슐레 개갑 자타마 랩 직동 니전나루 여기 사토 가티 에데브로 나루 고kop이 ngachi gokop thopsu so시니라 파이브 아카데미 코스 에틴 베와치라 소 거기 민베와친 계산남 글 인스티튜션이라 코야마 지미남 글 인지니어링 콜리지 나레베 electronic communication ge thaki shinila ta khogi di dachi ngachi gi shudu sumbe laser cutter ge for machine ji replicate beminale chi di khogi di ani shinila ta tenzin doji da kezan nam gi be laser cutter di na replicate bedu shinila ta to jasa jachinale be chi jasa tukchu jasa gepchu de chi so sanu shinila te mapa pe gara anzunata te ta ngachara laduchigila pime te rugi anzumgi chala dusu peta anzume zotin beugre te ta beme chosewigi ta timda tiuga beme chose te dashawashigi mula anzumgi te tamadiudu te na beochi kimi bina kadin ngachi na du zotin kangjam chi member fablab gati migi teacher disu gar open source in la ga gi bero ani zochobe pala ani de mapa dimase ngachi gi na gi fablab gi moto dia think it make it share symbol ngachi gi noksum tani tele zotin beni tele jesur beni imepala anzum chibe te zoda chese junila de dashawanse gi lo copyright gi andusigi tega the anzum mi se junila gachi open source ben digila gara dimache the zedo ge tega head bero ani ngachi na zotin be me disu namse me
gonjam se shuni la ta pe be wachi da ani ipuluk laser ngomadi da ani 40 watt game bala 40 watt ge da ngachi ge da nyodo chi be wachi la bum kechi ngaji chi jong se shuni la da ngachi ge na zomi di bum sume mi se shuni la zero bum sume mejo la ani se shuni la tani disu gachila ani ne ka thega hebdi da inkina be wachin ngachi casting and molding site se shumela ta pe bochin da ngachi gi kuzoni lo timache da damida replicate benigi me bala andisugi da datogi thegab da ngachi lo da anjum zoni gi chalai su shuni la da pe bochin la ani de pe magi chapa be da ngachi nazo ani la cast mold gi na le cast be tondo be zo tu su shuni la timache da pe bochin la ani la partok sangi la this paradox mela tani ngachi gi mold be tele tondo be kas be tu sishuni la ta inkinale be wachin ani di silicone rubber se shumela te ani di hydrostone se mela na di da lobjong gi dele bendi gi da meshing bomb di mi sishuni la ta first phase is also the second phase na ombi kale meshing damita bomb lashichir ondu sishuni la tani ombi kale di datu de ngachi gi prototype se sample chini jam zo su sishuni la ta shule meshing ngachi chiche bomb honshim le di ngachi gi tonto be so su sishuni wachara najin de so beru de mi ga beru nacha dumi kar beru to yu ti na gi dum zoti khana ombe be wachin ti da chala de sunte matotu bedu te gachira besu chube mula na the inkinale be wachin we can make almost anything sime bala ngachi gi na ta chala damita mado lashichira zo su imbela ngai ta wachi songonale be wachila azum chigi na tangu ani tu sishuni la te na be wachin ge na be wachin de ani di be wachin la ta inkinale be wachin CNC mail se la mela the computer numerical control se ta be wachin da khodi divers me mula gare ge divers be anzum be the CNC gi nale the control the khogi be do sishuni la the khogi be the manually nam se be mengo sishuni la ta gara computerized ki be in digila computer na chu the khore design ni de pero ngachi gi computer na chu computer gi be kholo comment jim be feedback do sishuni la nas ma khudi kuzang tenzin se shudola ta ko ngachi gi ani CNC gi expert ti khoin se shudola nagi ma palsu ko ani chugo be tiana be wachin ta ngachi gi singi thoka patin beru de songkha gi nale pha ta ngachara dajan de somma mo kara anjum chamchi zorina simi gachi ta singi chamchi member la ta ngachi be wachi pe wachi do marble this one le jitup se shunila timase ani CNC gi di ta ngachi gi design ngoma gazum mepchi ta ngachi pe wachi labgi zo dachi be wachi la cho te pe ngoma zum me methen bala but ani ta CNC gi thaga habda de ngachi gi design ngoma gazum mepchi cho te thong se shunila timase dise na me same ani ta ngachi labgi zo dachi be wachi la signboard disu lab zo chi nimnyusura habdi chi di gome se shunila ta pe wachi ani gi zo wachi nimchi ni di china so thong se shunila ngachi gi na chi zo do se shunila ta ngachi gi dachi gi meshing shi duzoting sang gi meshing shi zo min la chi ani se shunila ta ani gi thega da di dato de ngachi gi nanda Mr. Nanda da region setten se khoni la khoni gi be coding gi thole ani ngachi na lu so do se shunila ni so ona kala na ngachi duzoting chi gi ona kala ni ta ko se to ti na ona kala 미드스디 니마타라 나 옴사레 예스시니라 다리치갑디다 당가치나 프로젝트 베도 다리 오마다세 라고 테멜라 다가치 디세기 마프라 다마진 디기라 아니 빈디기 가치기 사푸다 자님기 롭트 디스기 델레베 디세 코라 소소소 텐데 샤데라 다가림치베 다 코라기 다페버친 코 레데치기 미 디스 코라 스탑 디스 옴바치라 공이 가치로 애플민치 렌 가치기 디스치 피돌라 콜로 나 지코르다 아니 우니기 델레 디스리와 가데치 고가 다 다토 다 나부스기 조 저널리즘기 로고지 조도시 버치라 메나시 디시 고노스 슈니라 다 메나시기 둡디디 나블 이 챔블 피게스 슈니라 당가치 메나시나 아니 소탄 스슈니라 담아파다 나기 때다 ngachara 주 소칭 칸나 베와친 다 동린도서 가데베 주멜라다
kangel ki thega yabda di ra tampara ngachilu kangel ga chuinsu wachi ta ngachigi dachi ani replicating machine la machine zo lo ta component salamela ta nagi chache yenla disu ani mathobi kangel la me sami thensi shuni la tampa thobdira biro doro lai ngachinale custom ginala konginale lo clearance joba mathobola Kachilo battery, the motor, the metalation, the clearance job mathobi kangel chila. The masechi tangachi na fab lab the shimege have the chiga connection in the gila, the expertise disul, tangachi rich cup nalo, the workshop orientation disu godin thabikaso, palos experts now because jongdar jini keju disu because the kungi the visa salamila, the ani visa mathobi kangel. The Dimase, the Kangal Bomsho, Dira Nachilu, the Datu Tekab, the Nachi components ki Kangal Chitu Sishunila, Tani Chala Yenlai Chachi de Sumatobi Kangil Kang Bomshurani, Shungi Beruja, the Gaberuchi, the chapter Nong Broach watching Kachara Begomela, the Gashpis watching Na Lamin Gara, Najin Susan Mula, Najin de Sugitolin, the now Anzum Gizotin, Tamacher Dugakamna de Mopanzum Zotin Gi, the Datusen Kage Zezu Mindumula, the Godamba Nacher Duk Zotingi, Katulianzumgi, the La Begoves Nosata, Machara Gahakolin Nosatam Bete, Anzumbe Betonga, the Japchuchi Muga Lai Betin Benigi, the Madika Konima Mula. The Gachipochi Javela. Shin the Shungi Hotule Mapa Japtur Dina Sishunila, the Japtur. Kongi shungi japchona mase the kangel themi de ngachile jam chime kongle themi la kadim chime kachibe zoachi ta ngachina himi tiche disu ga ra sapi me wala dugamna hema godam pa hema barama wela timase sab bindigi ta kongi yale act disula mela kongi fiscal incentive ki act custom ki tax disu ki act nale pa sidi minu wala tiche damidogi the Andisu, the Nachigi Shira Sap Bandigi, the Konragi, the Act Rules and Regulations Bedibiro, Konrai Algi, the Jurche, Konge Yale Jurchi Bedo Sushinila. That's the Nacharagi, the Do Sotin Kandi, the Shitsube, the Lochi Jurigi, and Sunade. The Dotusunsi Banalu, the Kachira Yergitan Subchilanagi, Nagi, the Simkalu, White, and Achigina, Do Sotin Kangi Bimiladi, and Semi Anzum Chisa, Rapanyamki, Nieta, Lagachisum Chipi, Ngachi to Fabla Butangi be Butan nale langachi to Geham nale Kodang Pomela. The Fabla Butan nale Stavngatan the Mexico Lokongi first global challenge say 176 kipana countries kipana robotiki Tendruchi Sishinila. Anigi Telangachi Minga Ngachi Duzotin Kanale represent be the Butan represent Paju de Sishinila. The Dimasichi the 1,200 the ching yongdum gi chiktung nija ki ngachi zoting khangi panolo lo ata fab summit se gekap jathamana lo fab ani favor disula ngachna labi mi disu zezum chi godin thap to bola lo ata the dochi gi bedo di France Paris lo beila the sampe de Egypt the shipe de 2019 29 de Canada me bola the 2021 na de ngachi Bhutan gi thopchi sishunila nasla le chawla taringa chilu disitena deve ka chilu che khala nagi te da do shooting duk zoting khangi te da sako de nga chilu matutu bete nam de te nam se karche shugela te dari disitena te deve khalam nani ko kap nam de se karchela da karchela te sinami yolu kachte karche shugela karchela